Isa cia vilingi wa mauvo. Ni wone sasa ya vilingi wa mauvo Mutongo TV ngwatanya mukambani kwatia ni watinda ne saka libuto manzia maundu meki wathokanyo alama yakite bakwito kambani Kenya ondhe na ndisi anzane na naitu kusila ilitatu kende mo itano na ndina mitandao yetu mekumokanelie Mutongo TV nitawa Steven Mwema tuina telesia mwende no kunenga mauvo akwanza ya meko na ani amwe katwala tukusome alatukumbanesie ne vamwe na Wiper ni abindwa utongo imbunge ni akitui Harrison Maluki ni mutongo wa Laingi Boniface Katola mukoni wa Mutalisa. Muyumbe Vincent Kawaya ni wakulia waikethe wote mulati na onyaicha wa stima uendini wa mwene nthi. Musiumwe mitila mulango kwenda utethio wa kuthumusia mwendo wo ekalite mochari muno na mayina mbesa. Na NMD maangalalia matungulu ni makule silikali ithinikie mulati wa kiwa angalalia ni meuthina. vilingi wa mauvo. Tuambese na mauvo mao tachingaleko ya Laingi mbungeni ya kaunti ya Kitui kwa ibinda yengi ne kama waliokuma Utongoi wala MC awadi ya Migwani Harrison Maluki wasi wakatawe Mutongoi wa ala aingi na kemunyanya wa Kanyangi Boniface Katola asi wakata mukuni wa Mutalisa ngalikone ya ala aingi Maluki osa mwanya ulawe kwatiwe ni MC wa Chuso Munyoki Mwenzi na ke Katola osa ulawe kwatiwe ni MC wa Kitui Township ndani Ngoima Mwenzi na Ngoima mosete Utongoi kuma kula kwe Maluki na Katola kwe mwini wakatatu mwakane Oli na Musangi no kutueleza. Number 8, commencement of business. Bunge ya Kitui kwa ivinda ingine vendo yotongoi wa bunge inga likone ya Laingi na walanzini wa mawaliku Harrison Maluki wosi mwanya wa Mutongoi wa Laingi Boniface Mukwateta mukoni wa Musalisa Menyelai na Munyoki Mwenzi na Kimanzi Ngoima. Therefore request the majority leader and Harrison Maluki Mawia to take his seat and Mukwate take your position. Speaker wa bunge kinengo kati senzini wa kikalo cha bunge nuwetie kana Munyoki Mwenzi tauvetangiwe mwanyani uwa Mutongoi wa Laingi na ule woseleliwe ni Harrison Maluki na ke Daniel Ngoima kukilelea Boniface Mukwate kivile cha mukoni wa Musalisa. The whip of the majority party violated accompanied by minutes and resolution of the party members dated 3rd September 2024 addressed to my office to indicate the decision reached by the majority party in regard to the positions of the leader of the majority party and the majority party whip. Positions held by Honorable Munyoki Mwenzi and Honorable Daniel Kimanzi Ngoima respectively. Honorable members, the letter referred above informed my office of the decision made in regard to the offices of leader of the majority party and the majority party whip, and I wish to communicate to you as follows. Number 1, that Honorable Munyoki Mwenzi has been removed as the leader of the majority party with immediate effect and has been forthwith replaced with Honorable Harrison Maluki Mawia. Number 2, Honorable Daniel Kimanzi Ngoima has been removed as the majority party whip with immediate effect and has been forthwith replaced with Honorable Boniface Mukwate Katola. Kinengo no kadhieli ana ala maima ofisini ambe wa kuvetangwa ni chama cha Wiper na vala uwetie kana ofisi wake no Mukwate mbao undu violence no udhukumiwo. I wish to congratulate Honorable Harrison Maluki Mawia and Honorable Boniface Mukwate Katola on their appointments. I extend my best wishes for success in their roles, in their new roles, and assure them of my support as they transition into their new roles. My office shall remain open for any consultation or assistance they may require. I wish to thank Honorable Munyoki Mwenzi and Honorable Daniel Kimanzi Ngoima for their service to this house and wish them well in their future endeavors. And by virtue of holding the office of the leader of the majority party, Roman 1, Honorable Harrison Maluki Mawia assumes the role of the chairperson of the selection committee replacing Honorable Munyoki Mwenzi. Roman 2, Honorable Harrison Maluki Mawia replaces Honorable Munyoki Mwenzi as a member in the appointments committee. Number 3, Honorable Maluki Mawia should be a member of the County Assembly Business Committee. Atongoi ame one madhani ya kuthukuma memwamba na memba ange makiama kia Wiper ondomo na MCS masiama ingi. Kindu chambe tuenda kutungania chama kitu ta Wiper zini wa Kitui County ni kuthia ni tuisikana
munene witu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, His Excellency, nusubisi kwite kivila cha Usumbi mwaka wa 2027 na sungumasi a charity begins at home na nitwelite kuona nia ngwatano wewa kwa nikutungia nia amemba mambunge ya Kitui chama kitu cha Wiper na amemba langi na kusupport speaker witu ulosa kudu na chama cha Wiper katika assembly ya Kitui na kusupport governor witu Dr. Julius Malombe nikenda wise kwithia nito amutethesia kuendea kwa actualize agenda yake and development. Tunasa kuiwe ni members are elected 11 yolua 15 yolua 14 so wasisia nithia twina constituency ya kuelesia maundu ma kivila ki tusiaisie kivila ki awapate leader usiaisie kivila cha Usumbi na twethi na party leader witu kila vandu to make sure kana ni wa achieve kilo kwenda chotethia mukamba na chotethia Kenya. Party leader waitu niwe sini tukwendete nitukunengere ndaya nitukusuportia na nitukuendea. Party leader niwe munene witu niwe tutongwese ithe titha titina waku katika mondo ni monze watu ya left tukenda left right. Unyuvani una twaisweyo miakoni ya bunge ii na vale MCS miongwele makia Wiper mana vikita kikaloni ki vale mana kwatu mbauni ya memba 18 katua miongwele na tuona ve maana ta Wiper members tuige kendo kita wa factory setting tusioke nundu andwala ila maluki unathukuma ila katulo unathukuma ila katonye ivo ila ngoime ivo nituonie mawonzu na tuona mavinya ala amwe matonya kweka twikiu nikenda tu strengthen kana tululumilie chama cha Wiper no tongi wacho bambungeni nikwithia ndongo ili nevo kwa ndie mwe kana ondia mbingi imbalona niche kana kutongo iwo na kutongo isa chama nukusia. And we considered everything including regional balancing nikanawe vya Wiper ni kalanesa. Kuripoti Evelyn Mauvo kuma kaunti ya Kitui Nelina Musangi. Muyumbe wa kiliombunge cha Mwala Vincent Musyoka Kawaya ni wenda tongo imake utatima bete siasa dhino wa mulati wa unyaicha wa stima aiweta kana mawalanyo o ndema kweki ya stima matoiwe kwena na mawoni alamu enende wanenganie ungu wa silikali nene Kawaya yaseka na kilungu chambe cha walanyo wa unyaicha wa stima kana phase 1 kibanite kubikia enende isio na ilasi anenganiwe ni mwenende na itina kilungu cha kele kana phase 2 kinyake wa enende isio ne ile inge dan aine na skulu wa musingi wa cheni na ula wa mekuyuni ila si kibaoni ukamba wa Mwala mbungo wa kiliombunge cha Mwala Vincent Musyoka Musau ni watu la mutea mama ateti alamenda kukilia uteti ndeni wa mulati wa stima na kuetakana kuvikia vutu ya ondo vailite na ene ndi maende na utetheka ilani nai ninaendeze na mipango ya stima mbindetia mundu la mwe na piano kanundu binge sioka kulaunji at the same time mwikito zani wagoke bauni nundu ni many projects lakini ilanda naye ninaambia kwambia uthioka nundu niende na mipango ya umanda imbesa manazi ya chama ni mwao utatunenga mwaki chama ni mwao utatunenga mwaki yundu moni ya mwaki wepo na moni ya ndiugie chuma chuchonde maambia zona tiwa Kawaya mwaki ni wasungu mara ni wa World Bank kwekeza ni wa World Bank ndote wa Equity yes wendo wete wa Equity kwa ithina enda wete wa Family Bank endo wetongi lakini Kawaya ikiandwa na tuwe pendwa wiki ye na bengi yesu ingi wete endo wa mama nai ono ka epe ni bengi pa na Kawaya wo kamete stima na ndwi bandu bange wa Kenya iki wandu neza wiwa bengi si endia yata tunewe bengi endia kadiyani tunewe endia mwingi i bengi yewetela Mwala ile yewetela Mwala nundu nienda abo ya mukobo usuke kwa katika budget ukaanwa ukeza unewa ministries any money that comes for any particular project ni Kenyan money by pesa hizo ya bengi yoka ni kukopa pesa ili kemiradi ni as
Kenya manundu beza yongoza ni Kenya ni lazima yiwe tambese kwa betu uwe ndo asu nimeonewa muno nundu miradi nimekuona ni kuingiba lakini membetekela na bawa wiba membetekela na bawa wasu wengi mumbungo wa Mwala ni waelekana isyo ila cianenganiwe kwisila iso ya kuosania mawoni kwiyenendi nisikitwe stima na ile ingi itialene nisiambisa kwikiwa nthini welungu yake lila ivanio kwambisya ivindani kuviyukite but stima na wetu idina lelo stima tu idina lelo wemeane kwithia na kila mungu na utakwatikana kumandela yombiwe ni kwithia ndu rahisi kila muradi wa stima ni milioni monza kila muradi ni milioni monza na nundu ninisi anasiasa na adhoku na meubongo especially alamenda tukwananga bua mbanangi ninisi kana stima ni will become a very very big problem unless hii criteria ya kunengane mwaki ni clear nicho muonie nasi anye ndienda kumuta vya nendo asiva ila mugwikia lakini nini singwenda utelezia kila sub location ikwate ndoa ile katika phase 1 ikwate mwaki katika ndoa ile ni muma enendi mandu ila siambeisye kwikiwa mwaki usu wa stima maikuli ateti mavete siasa mulati ni usu sasa siende we ni one of wana siasa makumwala netwathiwe na public participation ila twaisye nundu twanengetwe slot ile ndo ile siege stima na twanengane after public participation twanengane lingi stima na that is Mutithi na elenge ya ndaine na hiyo ne kuibuki yetu siasa fulani kana no takwekiwe na kwekwa ito yendo won some of watongo yana lama ligele kendo kune kana mwene ndo kawaida takakwete stima na kwa stima ndiye zeme tukuleke let the MP egesiendo ila ukona it benefit no this is something that was passed through public participation and therefore we urge everybody to cooperate kana mwene ndi with ni wakwata aki yake ndikasime cha siasa maika na sendo isu stima wendene sana bibandu bena thina nimeopikewa ni nsela ya ilete Daniel Mwongela Mutongo TV kumubake bauni Mwala kauntini ya Masaku Musio mwaku maotwini wa mitila cha ngunga wodini ya Mulango kauntini ya Kitui ni weka ilando mango yolo uba muna ndongo ikuma Kitui umatethese ukwata mwe wa mwana wo uloko mete nyumbani ya kusubia mea kuya sivitali munene wa Kitui level 4 bandu ba mi ina na yume ndeka kuiwa mbelo ya mochari mewa kosa mwe usu inena kisese kimwe tuinya wa mututia Susan Mukati ni waweta kana mathina mao kwati wo nutumete mataendesye chathi cha kumuma cia mututia bala mokulia matethewe ne kana kuthumusia mondo wo Onesmus Chalo ene ndi maisuithi maresekana mulati Susan Mukati mwetu yenye wa Jace Mukati na ula watiwe ni thayo matuku 29 mamwe wa katano mwaka uu asembetu kukwata wete sivitalini wa Kitui wala mwe wake waiwe nyumbani ya kusuvya miyako ya sivitali munene wa Kitui Referral wala mambesi mawimani semaji ya dhicha kumumasia mututia endevo melangusa nizisia mwe wa mututia balasi ma mututia methi tomatani sina kila umwe kwenda kuthika mututia ithe wa mwitu uwayenda kuthika mwana wake na kenyinya iwetekana no waile kuthika mwana wake na kichombe kiete ngusanisyo na kuungami mathiko muvaka ngusanisyo isu ithele twatiwe ni sister witu mwe wa katano date 29 na mpaka suoto yaiso muthumusya nibethiwe wena mathina atwaleo muthumusya na hitwe na bili ya mochari tuna expenses ingi kuendekana na tuino kwati mwana tuivoya andu mangoyo lau matutethesye nikana tubikia na muthumusya etina wanguse ni sisi kolika ithe wa mututia pamwe na musi wake ni mamanthia loya no kana matethesye kukwata mwi wa mwana wona kuthika kine etina kukwata valua wa koti ula wa masiye kukwata mwi usu pala loya ula wa matethesye kwani kotini wa Kitui
yumataite kimanthe cha silingi ngili 35 ikwanie sinesyo tungwa yingi musi kuma kotini vandu va 3 vala asima mututia mana kwatene na kwetikilana kana mututia yune waile kuthikwa musi kwa ithe wake kisiani cha metila kwecha ngunga mulango na yu maina mbeso sia kumbanya chathi cha mathiko kwivathie wa loya pamona kwiva bilu ya mochari ila nembe wa silingi ngili 30 ila siendea na kuongeleka kila muthenya. Tuiketwa prepare mathiko na ila tuendie ukilia bills cia mochari nitwethie lete kwasa kana tuyalete kwosa mwiusu mwene muungami no tuokie twathi twambie shughulikia issue isu twathi twambie kwani no tuokie tunendesie kwani no kena thela ya thela itu tunanengwe rusa ya kuthika mwe na wetha na challenges tuyambothikana ndo okosa mbesa yumusi uwi weta kana kumana mwana wa amatia na kulea kwa muthomusia methitu na mesilia kauta undu meutetheka no kana kwa muthomusia mwituo vala makwena matethiwe no kana mavangie chathi cha mathiko vala makulia ndongo ivo mwana andu mango yulau malikilile vatani o kwa mundu wonzo kwenda utunenga utethio no utumie namba ino 0745 51 11 78 Dilivota vilingo movo Mutongo TV kuma Kitui Neta Onesmus Chalo. Kwa ibinda yengi serikali ya kaunti ya Masako kwisela mubea wa kiune akulu ililikane kukunikila mathina lame kumbelete mulaji wa kiwangalalia kwa matu mamwitu kiliombunge cha matungulu enende isione ine maelesia kana wekwati wo yolo wa kiuki wethia wa munene atio mayaisa kuona mubango musio wa kumanya ikiseki huku mandovoini ona kwithwa serikali ya kaunti ya Masako mwaka muthelu ni ambeise wala ni mwaka ile mulati u enende mesoani atabali kile mathina na kiuku ya makubika isione isio Boniface Motesia. Nendima isoithi maresekana mulati uyu thilawai katika ngwatani uyu ene wa materasia atuiti na wakusula na utongo yungi kuende na ulikathina kendo kila methi utwa maikule matuku kauta na kulesa ona usungio kana utethi ona mwekuma kwe serikali ya kaunti. Na kuuni tuethiwe na project ya CBO ya Ngalalia water project na tuane wakisio tuina miethia na tuenza kigu ni tunake kigu na tweke ati kila bandu na twambia unywa kigu na tuende kigu choka oswa ni mwameta kama wasko ila manosi kigu cha yaba kundi ndo mana kigu te sa unywe ndi nundu twina thina muno andu imathinie kigu kila kioneka ona chaindo yukuiye na indo situ ni ukwa andu mena thina tinywa kigu kithuku kya usania ku kethia mundu athi ukwata kigu kingi kiukwa mangoyu utese chumetu ako ona angi mataba utewa mindo wasio sigunduku kethe atinya kigunduku teneke kigu kisio tinanusa netendo mana kigu kito kuvikia bauti titono kikwata ati kambia unya kigu nundu itekeje kigu na ikito ti chando ni kitu hivi icha simbio sidi malesana ni mwese letethwa na ukwati mwingi wa kigu na kila kivu kiu matethia maenda voso matambi mailuma kwikithia kana nethini makwata kigu na kutumia kiki kisioni cho idi tatia ndo mama tu tatia ndo maeri eno tina wo nundu akwithwa tau maluka thini akisio gikito nundu kulingana na bo ila tina ba matu yekwira ya Ngalalia ya dike second bo in Kenya kwimba agoginge na wezo temberi eno muno piu ni withia kundu kula kumu muno piu na kwa ite kiwu ni eri eno ni eri ambu muno na ite wawona tena ndazo bikia kiwango cha bika te itika teme baibu te itika tambi kwika ndemenji nikenda tinengwa kiwu ko utaketha ipatoneka emwe mesenjini kubikia ngaba na wabina wandati niti umwe muno piu tapatoneka na piu atulilikane thina masabu make maziko na mainene nundu kiuti na thinake umuno tinengwa kiuki kibagwito na soko teno ya matu thina thinake uki muno piu thina thinake umuno na kiukila kiuta bageta kitabeto masilanga na ingi thimane ona thima siliata ndaketha ibatonekana kiuki nundu kibawa kuna kikira drain nundu kibage mane kibagwito taketha ibatonekana so kwaje kiwe kiu
nikenda withe kila mundu wakwata kiwu na rinyuza kiwu kithuti basa kweno. Wengi maenda serikali ya kaunti ya Masako kumanza zile siatumia kiwu hiki kwa nengi kutungia paibu kana mibaibu ya kiwila atwaite kiwu isio nikiwathukanyo na kunya kesi ya enendi kiwu ki. Ithi twisenga nundu kiwu ichabetiwe chatwa watala toka tona patita vailite kwatwika na mibaibu ni mikwange tizi chau kila chatumia kiwu kikwama juto yokulia hii tiza ikata ikana tupikio nywa kiwu twekeiye misiene nichakie kuka keivika teiwe chanengiwa kaunti isu ni yakio tukunia kiwu tuyokulia serikali la ivo ya kaunti ituete kiwu nikana tukwate kiwu kitheu kiwu kiseo na kitha kiwu kitena mathina kitumi nundu tithitwe tuyenda kiwu ivinda ta ya thano kwi kiwu indo zitu ina kiwu na twina mathina ma kiwu nitukulia serikali tukwete kiwu yeye kana mathina la mevo tisi mathina mechao ni community ila community na tumia kiwu kinatupikia lakini yukiuka kitumi tisi ni chao tikulia ndo ala ma stakeholders ma kiwu kiuchangalalia matatonu batonde katiete kiwu sokoni wa kisukioni nivukiukiche kwate wengi unaikiwa enende na kufika ila chambe iwe kiyaisa ukwatikana kwanzia mbailu cha kwatikaniwa matukumani na chaungama na kuendea na kwete unyama mwingi kuyenende ovamona tandethia na nitendetwe na uthina wa kiwu nitwa loji iwe kiwu ni governor elata mini loji wa kiwu te yaisa uchona nitukulia ta na biashara kwanda ya sionthe titona usobi wa kiwu withiitwo nywa kiwu nundu soko tena kiwu no baluku munene na niwe soko munene wa sub county ya Matungulu ko uti ukulasia kwanda ya sionthe titona nundu usobi wa kiwu andu maitu makanywa kiwu no thithia nibembwa no theu nundu ilapa tena kiwu pathembwa no theu no imamwe wembwa wina mawe kumaingi kaunti ya Masako nyane toboni mutesia Mwana musesia mavwasu ma Boniface mutesia metunanga mwanya twambo melia mata twamelia ntukite ingi na maufoka uta. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi nithe tune single 300 na kwenda single 300 mundume pethina masitwa nitawa Faith Mwende we single ni kaletwa 300 ni single ndio isi 300 lakini 300 kwa time mingi kwa mundume single 300 na no manda omuntu ni manda mundu tutoa moshia single tuwe mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni utuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi cha character development ndaka mezwe eso ida wambitese kota nenda ndimuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siakwa hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda Gavana supporta baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndateka miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni vaa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba mbenzi musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa mavuombe yange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke Mutongoi TV ni yongwatanio ya Mukamba tukwatane twaile biasala situ mundu losa kuwa yembe ti mwimbi mundu awiyane ona wa munenga yembe yeba emanyula nayo wone tabe musina kana itinga yesi lapo
usu ni mundu wisinesa kana umanthi ndwichenga maundu mesite kweta na no nginya mundu akaliuka na evinda kindu taki kenda passion kenda passion alafu sainge talanta nimbundi asia mundu na nimubundi asiata mostly nyando alangwata amakiwia withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena utena kosi ingi kana mundu tekitoke thene na mubundi sia kuma mundu naketha ena wendi kwandwa kwekethia ni wakwata cha kuitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwani wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku wambia tumangomboka ehe kwa yuyu twebuti bonenge nonie uyosu inyako ndete na gona uya maseo kwa nenda kikomba kainga uomboka sukuma spinach kilobi maluga la matemange ngoko ngasui yana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange ni meva tumeta katakata fluency kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nano kweka procurement lakini baadaye nesio end kwitha ni baba na ndukiatikile kutulwa ngoni andu niwe wisi vala umite na kula wendete wia komana nake Steven Mwema kilunguni cha wia ni wia kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba value addition kuongela lato yuko kugata kuongela lato ni kuchange mutunda kana sukuma okesethia ni embwa ya quality ulangu ila no sa tayembe na ese obya atwika sharubati juice kiyo cha itunda cha yembe isuni nongela lato batumia kiembe ki traditional iki nikisobiana na mawau maingi Rhino mabati nyumbani safi na bora. Rhino mabati kwa nyumba yangu, bei nzuri hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Rhino mabati nyumba yako itang'aa. Rhino mabati kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Rhino mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Rhino mabati nyumba yako itang'aa. Rhino mabati kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Rhino mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Rhino mabati. Nitwasogethia musumbe Dr. William Ruto ni watumia muthenya wa umuthi gukomana na asumbe meke bathukanio kuma Africa thi ya China kunene ngwatanio ya nthi ii na muno kukwata mbau Raila Odinga gutwika mwene kivila wa ngwatanio ya Africa Union. Umbanoni wa ute Ruto no komania na musumbe wa Togo, Mali, Rwanda, Guinea Bissau, Chad, Zambia na ama ikithisia kana Kenya ni kukwata mbau ngwatanio ya Kenya na nthi ii ngwatanio ila ikwata matunda masio kwa enenthi ma Kenya na nthi ii. Lina Musangi tueleze. Thank you very much. Yes. Thank you very much. Ndembukani cia kenzi ya China musumbe William Ruto kwisuo no komania na asumbe mama ilembeta ya Afrika kunena ni cia kumukwata mbao mukitiwa kivila cha mwene kivila wa Africa Union Commission Raila Odinga no komania na musumbe wanzi ya Togo, Mali, Paul Kagame wa Rwanda, ula wa Guinea Bissau, wanzi ya Chad na Zambia. I have my small team here, you know, our former Prime Minister.
no thingililie vata wanze iko thukuma simu ambano kenda kukilangia utandithe kati wanze cia Africa otaumo sumbe no weche kana tongo ikivathukanya lembetani ya Africa tamainde na kuthinikia kwa ilangia thukumi wangu atanio iya lembeta ya Africa nzikayo ni se thukuma ilembeta ye unduvaile kiyo weta EU tangu atanio ina vata muno na vala ikwenda utongo isoni mutongo wina utui kamuyanu. Minister for Foreign Affairs. No thuthi ya sumbe ama mukwata mbao Raila Odinga weta taumo kitiwa kivila kiula wina utuika wakuya na kususia mwanya u nguripoti ya vlingo mauvu Nilina Musangi. Kulunga mondo mama uthukumi na wandikani nea ni wabithi wako wiki ya OU ni ungamiti makambuni miongo ili alame wakondanwa na uthukumi utemwelu wa wangangania kambuni imwe kwa na muvea usithitwe itena mavalua ma gutoisia uthukumi wo na gutuma makilima enende masilo vya mbingi muno kwisila mibango ya kiokola ya kumanda mawia nthi sianza. Benjamin Mwaka nukutwelese. Nea ni aweta ni ungamiti wa kambuni cia kimbene miongo ili wa kutoa enende nthi sianza. Director munene wa muvea huu Mwandu Edith Okoki no weta uone moloto wa mawisa muvea ni kuungamia kambuni mbingi lesi thito ikenga enende yulu wa maudhukumi nthi sianza. So a total of 20 recruitment agencies have been registered or denied registration due to various reasons, and the names are listed. Hivi ndani ya OU metuke kilima enende methitwe mathi ya kukengwa ni kambuni ii kwisilanzia cia wanganganya yulu wa miana mawia nthi sianza na kwasya mamilioni ma mpesa batena utethyo ona umweme ukwata. There are these people who call themselves education, I think people being taken out for studies, and clearly there's people who always use the law so that we do not get into them. They say we are taking these people out for education, not for work. Mwene kivilo nzama hii ya mbunge ya maundu ma uthukumi nthi sianza na aki ya athukumi nthi hii yani diaspora and migrant workers Mwandu Lydia Haika ula ingino ndongo ya kaunti ya Taita Taveta nwaweta mbunge thithio mwangi na thikithie uthe uthukumi wa kambuni ila yunengwa lingelewa kuendea na uthukumi uno. There's this recruiting agency, the first choice recruitment. This the one that was based in Eldoret, the one that was accused of conning many people in Eldoret, that company. It is said that the same people have opened another recruiting agency with a different name, and they are operating. So what do you have to say about that? That office is still opened. But when the officer went to do inspection, she said she no longer carries out, it is just her office. She no longer carries out recruitment. But we have shared that information with DCI. As Uasin Gishu has a lot of problems at the moment. Kio kingi ugonyo wanganganyo kithire kikusiwa misini minene ta Eldoret kuya Uasin Gishu na county ni ya Ilovi. And even as late as yesterday, there were some companies that we had given certificates in Nairobi, but they were operating in Uasin Gishu, which is not against the law as long as they inform us. And because they had not informed us, we requested that those offices be closed. Vilingwa mauvo kumava county ni Ilovi nye nita Benjamin Mwaka. Mwene kivila wangwatanio ya atandithia sokoni wa Indo wa atala kwa matungulu Michael Ngaone wenda serikali ya kaunti ya Masaku yose matambia kupeta kiko kila chumba ni te sokoni wa atala kiko kiki wetekana ta muisyo munene kwe Indo sio na muno mathangu ala mekwe wane Indo na kwa nanga utandithia athi na ula withitwe ute uthinikiwa. Boniface Ikongao welesekana atandithia methitwa mavingi sana mavutia la meditwa vaa na mataesa ele wana gitumicha umatave tangwa na thite vinda ya mbe ukule mavetangiwe mavutia ya
soko witu wa indo wina giko kithuku muno pyo mathangu manaikite kila bandu na kiwu kithuku muno kila gikuma basilanga kiwu kina muke muthuku na niki wete mawau katika tewa witu andu ithia na biashara na ng'ombe onacio ukethia nuto nae ng'ombe cito cia atala itauma ba ikathi sokongi teikecia wau wawetakana ni mwiso munene kuona ingi kwindo cio ila mathoya seva kwithwa ivulana na kuya mathangu ala meva na sindu ingi cieneko na itonya kuete mawu kwindo cio akikuthea kwananga biasala wo kindu kila cha kutumba unangi matandithia ni umya wetano kwa ala marutongwesie county government ya Masaku nikenda meanisie mabata na maundu ala marutabisie mautothesie sokoyu ni wakiwe maofisi ma county na twaitie utamata namba kwakwa twambosa ubegwa kiwanza ki nundu baatu etotea indo ni so much squeezed such that tiluta na ng'ombe okethe andu nimekumigwa ni ng'ombe na kulika ba mu town ko utikumya wetano na chairman wa sokoyo ndigwa soko witu no seobwe no yalalwa nikenda twithe na ase munene yito ya utea indo na kiko kingi kila kitawana ndo makanzo na nundu asilanga dio baila silanga ito atala na bauma mauma ingi ng'ombe hii muitera na nutrients si ya mathangwa ona mekitwe ba na maithi kwa banevu na hardware yamba kaila waya gosete ng'ombe ni yako ya na mweka postmortem ila ikuye mwithe ndini ina mathangu maingi ma plastic alama ta digest maitha mayume light na mai digest yawa na iwona maingi bebu mathoba nyamishipa ila ng'ombe thikwa no kwithwa iyo thicho wendekithio wo munene ni vavandho vandu watonya utwa mavutia ya na mavetangu vala vindo no kana ndukanange mawia mo na ngikuendea no maite mathina taya actually bane ni kisio kila tunengetwe kinini na onatia watu palati be mwena uka complain ito hata ile that ikata kanzu ni wata ile that inenga mbeza kuti yu kulia kwa ndaya na nyeta mwene kibila ni kulia kwa ndaya cionthe stakeholders ukaimututethesie nikenda mutu service sokoyo unenebe no yama na tiki wakala bati mutauyo kala watu anitie sokoyo witu katikati nundu ni bathuku ng'ombe nike ye kuumia bo na vile andu na mama ke ye kuumia ni umya wetano nikenda tuke tutethewe tusebuwe soko witu nikenda waile sio sito onacio ciina kiko indi nitwekie mubango nikenda ikathambagwa nicio thambwa na mibange o ile kuthambwa tikulia nikenda kukuseubye kwikale kwikutheu ingi ikulia matethewe nthini wa kumanyala methitwe mainye indo na kuithose iwanzani kwa nyo kivuki otoiwe kulia tandithia methwe metho muno maikatho wa indo ciongi indi ve maundu angi mongei kwino ngei mwingi muno na andu ala tukuta ng'ombe ba nenda umulilikania uthio wa ng'ombe itha wisi ni wa iloka ta receipt nundu wa moka ta receipt ungeyula wikwe wa indo ni mwingi na indi ndimukulia ana biashara uya ing'ombe bake wanzani nundu wa uya ng'ombe nziani tuyetha tuyianga wala ng'ombe mboye kana mboye niwe twitha twisi niwe kingei nimya wetano kwa silikali nikenda mekale maitu tembelea nundu tino ukiungei mwingi ng'ombe ni kuya ikaetwe ba na mbui mabinda maingi twitha tuikwata indo sie mboye basoko ni witu watala undine Masaku nyeni toboni mutesia Serikali ya kaunti ya Kitui kusala muvea wa uimi na withia wa Indonesia cha matinga ma kuima ekuminatatu kuthi wodi ni kivathukanio cia kaunti ya Kitui kuimia aimi bindani ye maendelete mbua inena itina wa kulecha matinga anthini wa maofisi ma maundu ma uimi minisa muveane wu Dr. Stephen Kimwele na wetakana mbua ye kwatiwe kuwa ya kiwango kinini muno na aimi ni mailete kwambisia ni matene pamona kuvanda maleuma mbua nini ne kana makwate ngetha Onesimus. Serikali ya kaunti ya Kitui kusala muvea wa nema na withia wa Indonesia cha matinga 13 kwa sabali wambe kuthi wodi ni kivathukanio cia kaunti ya Kitui kwambisia nema kwa aimi alema kwenda kwambisia nema tene ainena na ndiki mamovo minister muveani usu Dr. Stephen Mbaya Kimwele no wetakana mosi etambia kumana kwithia kutangaswe kana iwango cia mbua ciithiwa cienini vala aimi makwendeka maeme mali wala matendete mbua mbingi vamwe na kwima tene nenda utevia aimi ma Kitui county kana kwana alama zuba weather kuitirika mbua ithila yenini kwitu kule mimeitu mabande maliola makwenda mbua nini drought tolerant crops nunu mbua ndithe ya kwana na kingi twenda
kulekia matinga tene kan mabandu tene ithi mbua ikuinga kila muno lekite mbeu yake ingino abweta kana serikali ya kaunti ya Kitui nekwithia ile cha matinga angi na bala aimi makwithia makwendeka kwiva silingi ngili umwe kwimwa eka umwe wa munda na matinga aba mwana kwikia mauta tu release matinga 13 na matinga methi katika wards ile tinga emo yoshwani ta ward ile na itabika talike 15 muyuno itu release matinga ngi 10 meoro mende na osobwa muyudhi thele dhitu release karibu matinga katika ward around 31 wards meyota thelete na pa matinga ngi kenda mathukite muno maana ngwile binda ingi twende no soba twende spare part masoba ekemwe ni silingi liemwe zinombe zilo kiba katika county government revenue account na binda ye twenda imimeiwie muta aimi mende kama Soviet groups no kana matethekana matinga avala makethwa batonya kunengana iwango cia miunda yo kwi maofisa ma serikali ya kaunti ya Kitui no kana matinga aya mambesia wia otondo minister wokuweta twaza twenda aimi methe meikundini. We are very deliberate kuorganize aimi methe me katika groups kwa taikundi ila sia wimi so thukumana na ward agriculture extension officers me kalenzi ikundi na mawete nimo na mo communicate na ward agriculture extension officers matunengi minutes masi mena members manona na mena kwimweka sianona neo ward agriculture extension officer kamunenge ila eka mwele kwimwa delivo tablingo mobo Mutongo TV kuma Kitui neta Onesmus Chalo ane mwana musaisi ya mavuasu ma Onesmus tunenga mwanya kwa mbosembo thio mwone unge mukuve netukete ona utambite kusiawa ngaini wakwese na akamanya une waku na nicho kitumi kwithiawa na inengo nenda kukethia na ndio thocha ndeni wa kilungu cha inengo wa katano wa umuthi ukakeia kabwau uuni mwiyo mundu wiyaikasia we mwene wayithia wachambaiche kana kuatuthi na kwauwa mwiyo ti kindu kilaisi uyisa kumila ubingisana nawo na kukima makuthu nginyoke kulia kone kwatanisie na ikombendi munondo na kemze by the end enda ngewaisi ya sola saingi noka akethia badala ya kusoma na watoto ni kusola lakini ni wao kindu geni sukuma tondu nende nyeta mundu nende tori wathini muno nende tena kibiri chako nikini alao ya usioni kana ikomba ya neneba itwika kimbalutia kindu chana kebyo kinengo kiukinyithasia kundu kutonya kuvikwa ni andu mautala o vamwe na kukwalanilia mesa na nene mwalimu wa Max hapa ni wapi lanu kiye motongoi no tundongotani ganga kwa raha zangu kamwele kaka nini vitu niko kena akili no yansindisio mbetu kona va nekalanzi mwalimu endene iwona abweka ngwamvyo musoni embosa emboa inengo sio mbeitu ava kinengo nikiete aye mundu nguma na kukwambatia kimikalile komana na Salshabeti Wambua kilungu necha inengo kila wakatano kwambe ya saile na ndatika miongo ena sia wiyo tutetheanesie kumilia na kutambua inengo kivathukanio niva Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba tene uyaila isi kuona usimungalu andu mavanda makesa uketha mbua iyo kuo kwa wingi ni maundu mebala tutonya kwika twakwata kiu cha kwimando pe maundu maingi wambe ula wila isi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwosete keisa utungokelia ba kana tuikaile u ithimba ya imi thina yu va withane ku establish kana ciambo kwata
lakini ona cia kwata yu ukaokethia ni cia twami ba sana kuma kwina thina muno bubango ni cio ndu ndinzo ri fiber ri ndinzo ila uye ri mbali cio na ri moyo muno yembe yake ri ta wa Kent na ukaokethia ni nene na wiye ukethia wala ri mwene weania lakini yu ndinwa ya Apple ni wizama inginu no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoi twetele ibinda rya ile kana twithike ndinwa wimi wa kiumuthi tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho ndaba ndo aimo ninyo no kwata at least lump sum ukethia kana kiucha thina mana monza kana chedi na mana tatu en kimo ndukiani kimo without no tata mbese na list ni mana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendu ciakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena cia wiyo winake Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Mubewa maundu mama yani KTDA no wale anaba nene na bodi ila itongoese mubea kwa kila meweta ta ikonetie andu mate na utoe kawa uimi wa mayani mayasilo bia ile bathiwe mubea sia kukilia aimi na kumadho ya mayani bilioni 24 nitonya kutumeka nai aungamei anene mubeani matongo ni muyumbi wa Gatundu South Gabriel Kagombe ni mamukulia kana imomia notice ne kana bodi batangwe kwa metuki uoka ibindane lama toa iseke kaloki mwanya kauntini ya Mombasa bala monini wa Musumbe kwe une ukwithwa aimanenia Lina Musangi kana Angelina no kutwelasi mainene andino komono yimwanya na ila yateteva mongo menene kampuni ni kivathukanyo mayani ni mona ne kulea kwani wako ne undu board imbi ambisi kuthukuma na kuungamia aimima mayani mawetekana mayetikilana na kiona vanini. KTDA Management Services holds in excess of 24 billion shillings of farmers' money that we have contributed to make sure that that money is used properly to go a long way in helping farmers achieve and realize the benefits from their tea. The board of KTDA Management Services, and thereby the entire company and its leadership, has been taken away from farmers and given to strangers whom we don't know, we have never seen, we have never had, do not have a tea bush, do not care for farmers, are there to embezzle funds, are there to make sure that the business of selling tea does not happen. Our main problem is the issue of control. Our mother company, we have lost all the control on it. The mother company, the MS, is controlled by people who have no tea and people who have no interest in tea at all. And there is not a single director from the farmers themselves. That is the central issue. Nimakuelesekana silingi bilioni 24 na ila nisia aimisialete kutumika nimo vya ukuthinikia mavatamo valama kuetekana kiki hivi kia kuaniswa ethiwa utongoi ula wivo nukuende yani kwithiwa mayina moikio na uo. A farmer is the one that has planted the tea on his or her shamba. He is the one or she who picked the tea. He delivers her tea or his to the factory. He is the one or he
who elect a director to represent in the factory level. And when we come up to the KTDA level, we have found that, or we find that there are some other directors who come from nowhere to represent that individual farmer. We have come to this because there are certain instructions that are given through the T-board that that has to happen. Because the farmer, he is said to have conflict of interest. I ask, the farmer owns the tea, he owns his factory, he is in charge of the marketing as well through his company. Who is this who says his company can develop conflict of interest? Ni mawetekana muimi ena uthasi wa gusakwa ula kuvikie kumutongoesya na ula wina utuika wa uimi wa mayani indi ti andu matesi mathina ala mekumbila aimivala yumanengana mithenya minini kwi muvia ukuvetanga bodi na ingi kuvikia kusakuwa. What you're saying? We have given notice by way of resolutions of 54 factories saying we want that board disbanded with immediate effect and reconstituted in a way that reflects impartiality, proper representation of the owners of capital and the people who've put their money, who are farmers, and the people who are elected by farmers. Ikomana yena ila ende ikavikia kutivone munini wa President Rigathi Gachagua kwe muthenyani wa une ngilivote ya vilingo wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa ni wa Angelina Mose. Amwema aimi makandamia kauntini ya Embu ni maliana na wendekethio wa kukone wa Mungu kwa kuthoua kwa makandamia mate mongelelato ndisianza keki kwebindani ila alama na siana iseso ya kuongelelato makandamia kana processing kukule silikali ikie Mungu o Ken. Kwanenda kuwosa rambisa Maine na Matongu ni munini wa mwene kivilo wa ngwataniyo ya tandithia mamemea yangi njeru kathangu wa emi ama makademia ni maweteta mbya yi ivania kutumika ni kambuni lithi ya makademia kumamini ya soko wa bidhaa ine kana kunenga kambuni hivu sio kumawe ya maosio moko madhoa mandhi tino wa kukosa masoko. Huu mkutano wa jamaa pale Nairobi jana, kile wanataka ni kuona kwamba mambo ya hiyo sheria hayafanyi kazi, na kama ni vile haifanyi kazi mkulima ndiye atakuwa naumia. Na wakandanganyana wakasema kwamba wa China ama wale wanaofanya biashara ya makandamia kutoka Uchina, wao ndiye wananunua makandamia kwa bei ya chini. Huo ni uongo, na ningetaka nimwambie na waziri wa kilimo ambaye amekuja hivi majuzi, Bwana Andrew Karanja, anjue kwamba hawa wanafanya mambo hili waumize wakulima wanjifaindi wao wenyewe. Sababu Mchina wakati ameanza kununua makandamia kwa mashamba yetu kwa wakati huu tunapata shilingi 120, na wao jana wanasema Mchina ananunua makandamia kwa shilingi 30. Huo ni uongo mtupu, hao ni matumbo yao wanataka kutetea. Sisi kama wakulima tumefinyiliwa sana, sababu ile wakati Mchina alikuwa ananunua makandamia kwetu kulikuwa na pesa, lakini sasa hawa watu wa kwetu wenye walikuja kununua siku hizo wakapika Mchina walikuja kuvinyilia mkulima. Na ndio maana tunasema ni vema kama mtu anaweza nunua makandamia kwa bei mzuri, mkulima vaindike, hiyo ndio tungetaka. Mwini wa 10 mwaka muvitulo na atuye minister wa uimi vandhi ya Kenya Mithika Linturi ndongamisya kwa mwaka umumu ya ula wethitu isia aimi ama makademia kutesa bidhaa sionthe cianza masiumia miondane yo itambite kuthiwa. Indo na mwaka usio mote muthelu kambuni cia kuthia makademia cienda utongiwe kindu kila aimi ama kilia wia monene na chom. Hii sheria ambayo iliundwa mwaka 2013 kwa hakika ilikuwa ya kufinyiria mwananchi. Na vile sasa imewekwa kando kwa muda wa mwaka mmoja, tumeona afueni kidogo. Kwa hivyo ni kama kuna cartel ya hawa watu wanajipanga ndio waendelee kufinyiria mkulima wa makandamia. Ndio ni kama wanafanya mpango hiyo sheria irudishwe tena ndio na sisi wakulima tuendelee kufinyirika zaidi. Hii ni njama ili wao wenyewe wawe ndio wanafaidika na mkulima hawa anapata shinda. Kwa hivyo tungetaka kuambia waziri, hawa sio watu ambao
wanataka kuona mkulima wa Kenya wa makandamia akifaidika. Wanataka kujifaidi wao wenyewe. Kathango inena kavinane kauni wenda sekta hii kutekilwa kuthukumete ulikilwa ona vaninene andu ala menda uvine ya aimi. Amwe maime na mama itula mutea tongo imo kwa kwitha makilete kavinane kala menda ona maua. Kila kinene mayenda bunge ya mavetange muya olosi ya aimi ama makademia kuta maosio monde sianza matema TM. Ikiwa hii sheria itakuwa inaondolewa tutafurahi, na isipoondolewa ili mkulima hawe na haki, sisi tutafanya maandamano kama wakulima wa makandamia Kenya yote. Kilimo, tutafika pale Kilimo House tuseme na waziri, sababu MP wetu wote kutoka Mlima Kenya wameshindwa na kazi ya kuondoa ile sheria. Sasa tunaona ni waziri akinja mara moja anaitoa kwa muda mfupi halafu inarudi tena. Tungetaka iondolewe kabisa katika vitabu vya sheria vya Kenya. Ni kama wale watu ambao walichaguliwa Embu County hawashughulikii mkulima wa makandamia. Kwa hiyo sasa imefika mpaka mahali sisi kama wakulima ndio tunajitetea. Kwa hivyo ningeomba wale watu ambao wamechaguliwa Embu County pia wao washikane na sisi kama wakulima wa makandamia, ndio kilio chetu kisikike, kifikie waziri wa kilimo, ndio angarau tufaidike na kilimo cha makandamia. Dilivotia Mutongo TV, nyeneta wa Ken Mulinge. Itina serikali ya kaunti ya Masako na ijesindo kwa ikundi cia amwaitu na aume enenthi ni mende kama thukumirie miyo suku yete ukwati na kusaubia mianya ya maweleto nya kumateria binda yukite. Witano uni kuma kwi MCA wa Mutituni Ngelani wadi Johana Munyao ula inena itina wa kuosea iseso ya kunyaicha miyo wawetakana tambunge imewabitukithia inandu ile ikutethe ikundi cia amwaitu ukwati ilawia cia kwende ya kwiyaka. Amautethio azu kana ciendo icu cietha inenganwa kwa ikundi nenda umathuthia ni kana withie mwanengwa ni mwasubia kindu kiu ni mwakithukumithia ketha ni maema ni mwitha muikomboethia mukekia mbeca icu account-ini ema yu no yese kuma yingi kana ogethio na ni umwongelo ibila na imwathandhacia ukwati wenyu kwa kusubia kila mwanengwa. Vile vile alame ufanikiwa kwitha makwata tu machine twa uthambia mitoka tuikabuthicie kana tone mawia ta mekuya ilobi kana mataoni ala manene kindu kiu na muno ndithuthia anarika maitu itho ina mwamba na muikwatiania itho ina discipline ya umanthi ni kana withie kiu kinini moi ukibuthia na silingi ila yaumabo ni yaiwanesa yongelwe ya une yongelwe ya uke ni kana mwikulanie baada ya mwaka omwe ni chao muumbanetie machine icu no itho wengi kana kathoa ona mota mukapanwa undu ucu mwambiiwe naguo ni kana nao withie phase 2 na phase 3 na phases ila ingi tiitha tiitethia o andu o acu tinaethiwe ta nenga ciendu icu ndikulia nao mbunge nundu wa o sheria ila twende na ubitukithia cia empowerment na ito twacioka either through supplementary budgets na budget ila ikoka tuongelele mbesa nundu wa kuendea na utethia andu maitu nundu excellency wa Vinya Ndeti ena mubango ucu wa kwenda utethia akina mama anarika na andu alangi ni kana withie ni twamwongela mbesa. Na tuimina kambuni wa mekumukanilio wa Safaricom ni wambe ya mabundi sio memwanya kwa atandilia nini wala mekwithwa maikwata ibuso ye mwanya ya kubundi wa maundu ma technology tanzia ya kukilia biasala sio ainene ya musini wa Mombasa obisa munene wa maundu ma biasala kambuni ni wa Safaricom Cynthia Kropa ke asia kana metwa ise mabundi sio aisio ni kibadhoka nione kana kuikilia atandilia nini makwata utuika wa kwiyukilia. Don't let us spend too much time chasing licenses, and I'm glad that leveraging the power and resilience. In tourism, you're up here today. Something goes wrong. So part of what we're trying to do with Grow with Safaricom Business is to be able to provide the tools linked in with your connectivity, with your internet, and all of these solutions that you buy from Safaricom and understand traditionally, is to be able to give you tools
that are linked into these solutions to allow you to have visibility and an understanding of your business, to start planning effectively for your business. And I heard storytelling. Storytelling is to understand enough about your market, about the opportunity, and your ability to capture that, because that's what's going to determine how much money you receive or the investors that you get. Kenya estimates there are nearly 7.5 million micro and small businesses. Over 7.5 million. But if you go and look in a registry to find 7.5 million, you will not find them, because most people are operating micro and small businesses in an informal way. Na njia moja mwafaka kusaidia vijana wetu ni kusaidia MSMEs. Wao kwanza kabisa watajiandika wenyewe kazi, halafu wataandika wengine. Unakuta mtu ameanza na wafanyikazi wawili, leo ana wafanyikazi 100. As a small media person, the enterprise person, one of the challenges we face is that we only restricted to the coastal region. But from today's highlight, I learned that I can expand my businesses. I can sell to other regions. Tana River is the Nitwa Amina, ni muvyano ndo wakuseisya. Nitwa Steven Mwema, Teresia Mwende, amona aonenga kwanzia meko. Saida tunanusu, nitokuka inge.